Hei All India Radio Aizolani Chanchin Thara Achiar tu Sri Lanka Sangpuya Karma Sakar to na furu asura wangkhan Mizoram chung district pariya thingkang khozani panga in ruasu le akai no thil dang wangin chiat an tok thosi se tanga kai the dengi khosik laka inven tha man mek ani Assam le Bihar tuilian zolama pansel Nepal ruasuna sa wanga tuilian le mina wanga machine theza chu somsiri pariat antling to Karma Sakar to na furu asur khan district zonga mipui harsana le bonnet hanin tun thlenga disaster management rehabilitation department in report an don to dan chuan Mizoram chung district sang pariya ta thingkang khozani panga in ru asur le akai no thildang wangin chiat an to ka heng khozani panga chiat tok te hi chung ko sang kha ko smuk pariat an ni a mi pathumin nun an chana midang pathum in hliaman tur boka in sang kha changa somni pathum che im mi sangli zathum somni pani vel mun himlama son chu an ni a relief camp somruk paruka mi sanga somsari anom meka heng mi te hi mutbu damdoi in thiana le se pulin te pek an ni a ro asurin thlai kongpui telephone le call phetha in pek na ati che dante chui chen chho mek ani chia tok te tranpuya chomdol tur hian NDRF battalion khat 1st battalion MAP 3rd battalion MAP 5th battalion IR DEF fire and emergency services te tir chu an ni Longkai district chunga ro asura wanga har sana thleng hriat tur alom chunjom zela tudin huna district khotlang lamten chaklak nana an man ber KMMTTP kongpui chu mun tam taka lemin in no kha wangin har sana thleng mek KMMTTP kongpui Longkai atanga rule kol peng in kara lemin tam zola helai kong hi mipui man theya hon ale ni lo wangle leimin mai thai alom no lo wangin then fine hai thonis ma se asolu to lo de en kol to PWD hotel chuan soi nimin kaya thile ruwa thok wanga Longkai bazar venga electric ban pathum atlu ko wangle Lairam Christian Medical Center and Hospital bul college venga transformer chu athang lam amin wangim heng veng chung hun chen khata eng pek thei an nilova voin khan siam thatna tho ani Longkai khopui chunga leimin te naw omnola vane thak takin china lian tham thleng ero hriat tur omlova in kalpona kong leimin in a hno te po then fai ngal zel ani nimin kai khan lungle HPC vice chairman puloma mato chongchuan office a lungleya department sang ho tu te ko khomin tun na ya ro sule thitle awanga lungle district mun sanga chena thleng tere engtik lai po lo thleng pal thu thei cherup na lo ma chon tura in po cha an te chep takin a soi pui Puloma mato chongchuan tun nai fu ro sule thitle na sa wanga Mizoram hun sanga chena thleng chu poya ti thu soin chanpui ngai te le chan chu ngai te pui turin sarkarin na sa takin ma ala mek zelani atia chia tok chung kwate atur pui tak zet thu soin sarkar tlongai pole khotlang shroi tu te tang kopin chan chuale chomdon na thataka an kalpuya wangin an chung alom thu soi department sang ai oten an hmalak na te soin tui supply kong din hun ele bar diesel le petrol dan thu pe ken ko sil pulen din hun te an soi hova fura tui wanga thingtang mun kil khor tak te bu fai ngi lova anom theinan supply department chonung le district huam chunga supply center sompanga fur chung ka tur bu fai an sem chu man veka wangin ele bara harsana omlo tora be se ni thu te silpulin chabel ani thu te tarlan ani a lungle le tabungin kar leimin thian fai turin JCB pani aduti mek thule harsana dang omlo chuam tun kara kong atang man an be se thu PWD ho tu ten soya lungle le aizolin kar te lungle le longkla in kar ba ka lungle le na thilin kar kong puya leimin te then fai to ani to thu an soi boka kong pui then fai ni rol hian kol phetha pek na hrui pui le aban te po siam that chho zel ani thu tarlan ani bok lungle district chunga hian khothlang tui pui lian wangin tlabunga chung ko jasari velin an chen na in an chu san to a relief camp somli pahnia an kho sameka na thila chung ko panga in thir chuak to in lungle college venga in pasari atangin chung ko som pani an in thir chuak to boka hemi ba ka hian zotlang zo hnuai zo bok le longmola te leimin om bok lungle district disaster management authority chu atul apianga che chok turin anin ral ring renga official ten sem darin thlile ro wanga lunglei mun sang leimin mimal le van tlang thil ti chia te chu amuna kalin anen fi zela hemi ba ka hian second battalion MAP noya abi ka injir SDRF mi za omin chomdol na thokin sipai engmozat an che chok mek ani tlabunga tuilen to de tanpuinan voin khan Mizoram police son cheng sing ni an hlan pokani advisor to chief minister Pusilar Mzawan voin khan ser chi pa leimina wanga chia tok te to in tanpuina a hlan
tun hnai kar khat chung ro sur wanga ser chip khopui chung chumbok saron veng chim veng le lawar chan mari venga le min in chen na in ati chiat le lekhi tuar chung guate to in tranpuina poisa hlana kumtina chathin ser chip tui kho venga national highway kongpui chuat la hniam thin chu abul thota tanga siam that ani thene turin sarkarin ma alak mek thule tundin mona helai lir theite chi tana kalhar sa chu PWD national highway thunei tu te telephone hmanga be in PWD thunei tu te hian aranglama siaman tum thuan ron thil ngalani heti lai hian tun hnai ro surna sa wanga ser chip chan mari venga pu zabek in lemin in atnol na bula electric ban tlu wanga kolphe tha hrui siam tha thok puram kin lova sena kum somli panga new ser chip veng lai mi chu current man wangin a thi electric ban tluk na bula hian ban thar phunin electric hrui patura banalon puram kin lova hi electric current in manin banatang hin atla a ser chip damdo in pan puin in hu aboral ta ani current hi alon na pia ban panhi na che cha vek ani chungin current hi akal thova khonong chuma current kal tlang wang ani thei thu ser chipa kan correspondent thodon na chuan a soi puram kin lo wahi electric department a hian MR mi ai kalmek nia thu don ani a anu puile fa te pathuma kalsana nakto ka William ani ang thosi se atanga kai thei dengi khosik laka invent ha man mek ani a Wain Khan Aizola Health Directorate Conference Hall Health Services Director Dr. Lal Chungnunga kai shoin anti-dengue man hi honani a MLA Dr. ZR Thiam Sangana man pui Dr. ZR Thiam Sanga chan thu soin hun kil khor berte po in mithiam te thiamna an chor nge theinam primary healthcare ti changklun tu malak mek ani ati a risel chu state mo phon ani a chumi awang chuan in tlukang taka inen kolna thami puin an don vek theinan risel na ta na momote ti phui suya thuam chak chu ti wak mo ani ati sarkar na kalpui mek healthcare scheme po company roilwin sarkar chuan changklung zoka kalpui ani theinan ma ala mek te soiboka kumin october tha he scheme hi mi puiten an chhor theinan chaktaka malak mek ani ti bok he huna talan ni dan chuan dengue na hi dengue pai thosi in mi ase tangin ninga tangani ruka alang chok thina dengue na lan chhuat dan tlang puida chu khosik sang tak rule ti rolna mitmuna le kho enga men harsa taksa peng then khat atanga thi chuak thak bol sentek tek le wal luna le luak te ani dengue thlen tu thosi te hi mihring chenna bulvela cheng vele khosa ve thin ania wangin film khuranga thu talan ani a DDT in chung ka tirte mudna thosi len zartle thosi hlau a hal chi a chit chi le in chul chi te po hi dengue la ka invena ni ti talan ani bok kumsang ni som poko January tanga June thleng kham mi za somli parok ento a mi somin dengue an ve to a dengue wanga thi ero anom lawani Japanese encephalitis nana chungchang po he hunen tarlan ni in Mizoram a hen ana ve an om lova thenam se ta ero ve anom awangin in po chana kalpui ni to a jain ana shikhi mishing le mishing in kaidar thei ani lova ran thosi le mishing a in kai chau ani a in avel te von fight thata thosi pen thena ti bo turani a mani in bul naya ran volo shama thaber bok ani Mamida Fostering Climate Resilient Upland Farming System Focus no District Level Coordination Committee chon Chairman Dr. Rozama DC Hoven and Thukhom Meeting a District Agriculture Officer Talandanin Mami District Sunga Khosomnga Pakwa Chung ka Sankhazare Som Pali Tetnena Dal Chikhat Arhar Sit Kezi Sangthum Samsari Pathum Samsuani a Arhar Sit la Sembang hi athayang anga aching du turte zon chua Sembral Turin Committee a rialani a khosom ruk pare da chung ko sangthum zani som corporate hena coverage sem ani to bok meeting hen focus the DRDA te convergence manga tho dan tur choi ho ngal ani chanchin thari all india radio aizol tanga pon ani Assam le Bihar tuilenin zolama panzela Assam a chuan district somthum pathum zinga somthum chu tuilenin achim to a mi noi somli pathum chungin harsanna an tok ani darkar somni pali chungin mi palian thia tuilena wanga thiza thi mi som panga an tling to a Kaziranga National Park chu za som kwa tuina chim to ani Bihar chuan Chief Minister Nitish Kumar and Wain Khan State Assembly state chunga district som panyami noi som ni panga chungin tuilena wangin harsana an to thua soya tuilen tuarte chom dol tur hian state sarkar chun the to pa chu zelani atibok Nepal rosuna sa wanga tuilen le lemina wanga mishing theza chu somsel pret an tling to a mi somthum chinche lewin an bova mi somngain hliam an tur bok Kathmandu kan correspondent soidanin district somthum bakhata cheng mi puitan harsan an tok meka chenna in za chuang a chiat ba ka niruk chungin mi sang chung chu mun himlama son chua ani to ani chanchin thar che ti top nan tang pui
karmasa kartlona furu asura wangkhan Mizoram chung district pariat thingtlang khozani panga in ro asu le kai hnoi thil dang wangin chiat an tok thosi se atanga kai the dengi khosik laka inven tha man mek ani Assam le Bihar tuilen in zolama panzel Nepal ro suna sa wanga tuilen le leimin awanga mihring thiza chu somsir pariat an tling to chu ti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani